Ono što će predsjedništvo kao jedini u ovom trenutku politički organ koji operativno djeluje u ovom narednom periodu raditi, to je da ćemo kongresne aktivnosti nastaviti u skladu sa statutom, jer smatramo da samo statutarne odredbe čuvaju Socijaldemokratsku uniju, a dnevna politika, hajdučka politika koja se vodi u ovih proteklih dana nas ne interesuje. Ono sve što je urađeno u Vogošći je potpuno nestatutarno i to će dobiti sudski epilog. To je potpuno jasno. Mi ćemo zaštititi i materijalne i političke resurse Socijaldemokratske unije pravnim putem, a politički ćemo nastaviti djelovati kao Socijaldemokratska unija na temeljnim principima Socijaldemokratske unije zbog koje smo i osnovali ovu partiju. Ova partija je časna, poštena, moralna i nećemo dozvoliti minornim ličnostima, usputnim pojedincima koji dolaze u organe SDU-a da ruše te temeljne principe. Mislim da ste danas mogli čuti od svih govornika poruke koje su obavezujuće za nas, poruke koje su iskrene, časne, poštene, ljudske, a ovo sve ostalo je dnevna politika.